Parlok hadin balakut ka group stage match jongga FIFA World Cup RPO Henry gata chwa banjam chaga knockout round lani ka round of 32 te yamta ngin page mano bayo bantep bon kol ha gani ka FIFA World Cup hado menta bat kidai ki pliar kiba nagano gari hado menta ga RPO pratare ubna ban riu snem R1000 RPO riu Lionel Messi jongga Argentina udai ubala yo bantep bon kol hagane ga World Cup arjar arpundriu kata dagaba uyo bantep hado Henry kol bobot nang ta udai Erling Haaland jongga Norway ulio bantep hado sau kol Kylian Mbappe jongga France ulio bantep hado sau kol Mane Dembele ulio bantep hado sau kol une udai rangile kai jongga ri France bat Vinicius Junior jongga Brazil hado menta ulio bantep hado sau gol te pralog kani gade khubor sepang kita ki player World Cup ki batbit bantep gol